ቭላዲሚር ፑቲን ወታደሮቻቸውን በሆስፒታል ለመጠየቅ ይገኛሉ። በወታደራዊ ሆስፒታል ለልደት ቀናቸው ተብሎ የተሰጣቸው ስጦታ ግን እጅግ በጣም ስሜታዊ ያደረጋቸው የቅዱስ ጊዮርጊስን ምስልና የእግዚአብሔር አብን ምስል ነበር። በዚህ ጊዜ ስሜታዊ ሆነው የግድ ይህን ስጦታ ስለሰጣችሁኝ ስሜታዊ ያርጋችሁኛልና ሳላመሰግናችሁ ማለፍ አልፈልግም። እናንተ የዚህ አገር መከታና ዋልታ ድንቅ አስፈላጊ ሰዎች ናችሁ። እጅግ አድርጌ ከልቤ አመሰግናችኋለሁ ብለው ጥልቅ ስሜታዊ የሆነ ምስጋናቸውን ሲያቀርቡ ተደምጠዋል። በርካቶች ይህንን ቪዲዮ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። That hit them, and these icons saved your health and your lives, and you sent them to me as presents. That stirred very special feelings, and immediately when I was given them, I felt the urge to visit you and to say some kind words to you. First of all, I'd like to thank you for serving your motherland. Thank you very much. I, on my part, have some presents in store for you. I hope you like them, and then we'll have a chat.